ngabe ngi-admitha bangenza ilokhuzana i-operation ethe ayibe enkulu kunaleyo yokuqala yes balokhuza futhi bangisika ekungisikeni kwami basikhipha isihlathi kwasale ilokhuzana imhlathi ngaphandle okay kwathi mangabe ukuthi bathi ke angilindi kube ngathi isilonda siyaphola ngiselokhuzana nje bangivala ngamabhandishi kwaba ngathi siyaphola just like sesipinki sesingekho ilokhuzana sesingalokhuza sesingavuza igazi base bakwakhani ke baqala futhi bangilokhuza phinda futhi bathatha kwelinye ithanga isky lokhuzana inyama baphinde bavala futhi bathi mabethatha la bathatha nala elokhuzeni esibeleni ipack ya ipack angisenayo bavala khona elokhuzeni sanibonani bubukeli bethu emakhaya igama lami ke ngukwazi ngwakansele ngiphuma phansi le enkandla mahlatha amnyama njoba silapha sikwine podcast lapho khona sixoxa khona ngezinto nje ezahlukahlukene nezinkinga ezahlukahlukane nobhlungu ke sinokubhekana nabo singabantu nomzima bempilo nezinye izinto esiye sitshela ukuthi siyibukela kude sisoze sayibone eduzane nomzima nje obhekene nabantu bakithi okubuhlungu benyama nobhlungu bomphefumulo ezinye zezinto ezizenzayo la ekhaya ekutheni sikwazi ukuthi silapha umuntu ngokomoya siphinde futhi silapha umuntu ngokwenyama seziningi izinto esibhekene nazo ama rape cases izimo zabantu abahlushwa izilwane nokuningi nje okuhlukumezile okumnandi kakhulu ukuthi wena mbukele ekhaya uphinde wayisolution kuzona zonke inkinga sesithe sabhekana nazo akukhona ukuthi wonke umuntu ofikile uyasizakala but most yabantu abafikile basizakalile okubhlungu ke ukuthi mhlambe amanye ama progress nokulandelela ezinye izitori ngemumva asiyona podcast documentayo o ezinye izinto ezenzeka behind the scene masizama ukulandelela indaba zabantu it's because kusuke sewukuthi ngoba nisuke seningenelile empilweni yakhe okunye nokunye mase kuthiwa sesiyakulandelela mhlawumbe ngabe seku beyond but ngilokhu ngithembisa ukuthi sozama ukuthi makuqhubeka isikhathi siphinde sibabuyisa abake bafika bebe kanye nathi sixoxe sibheke ukuthi kwakwenze njani kwenzakalani namhlanje ke asamsodwa sihamba nomfuka mazibuko Mfoka Molase ongabingelela ababukeli bethu emakhaya usichaza ukuthi ubani ngwakabani ubuya kuphi uzinze kuphi kungani ukanye nathi namhlanje la ekhaya ngiyabona ngiqale ngikubingelela abaleli emakhaya igama ke ngoLindo Kuhle ngwamazibuko ngisuka Escort eMtshezi njengoba nibona abalaleli emakhaya inkinga enginayo ngicabanga ukuthi niyayibona njengoba ningilokhuza ningibhekile nje yes inkinga enginayo ngicabanga ukuthi iyabonakala yes kunjalo le nkinga yangiqala 2019 mangikhumbula kahle 2019 ngeCovid-19 nje ngangisesibhedlela ngilokhuza ngilwela impilo yami ilokhuzane lento yaqala like ishashazi yaqala ishashazi so kwabe iyakhula ngaze ngibona nami ukuthi ngadecide ukuthi ke ngcono ngiye esibhedlela ngiyozama ukuthi ke bangenze ioperation ngizokwazi ukuthi ke nami ngibuyele esimeni njengezinye ingane yes kwaba sekutheni ke iyaqhubeka lento le okay ngayenza operation afike esibhedlela yize badelay ke bayiyenza seyinkulu kakhulu kodwa ke bayenza operation ngahamba ngalokhuza kwabe ngisengiyapholisa kilonda lezo yebabe belokhuza khona babesike khona because basika ilokhuzana bayisika lento le base bayilahla base bangikhipha ilokhuzana inyama elokhuzana ethangeni base babuyisela ilokhuzana ukuthi ke ngibe nje nesikame ngabe sekupholile yes kwabe kuyalokhuza ngithema ngabe kuphola leso silonda leso nami sengithi ngibuyele esimeni ngiyozama impilo njengezinye izingane yes yaphinde futhi yabuya ngayizwa ukuthi ke seyibuyile mangabe ngithinta ngeza ukuthi okay leliqhaluva selibuyile ngaphinde futhi ngabuyele esibhedlela la ngafika ngathola khona usizo iPublic Hospital iJob Exchange yes ngithema ngabe ngibuyela baphinde futhi badelay ilokhuzane iPublic Hospital ke ngicabanga ukuthi niyazi balaleli emakhaya yes iyadelay vele izinto basuke basiza abantu abaningi angeke babe special ngawe uwe yes so badelay yaphinde futhi iyakhula baze babona nabo ukuthi ke cha lo muntu usesimeni esicayi bangilokhuza futhi bangi-admit esibhedlela amboza mthishu phila ngexoxa ukuphula uzodinga uthishu noma uphethe la ngiphethe okay no problem sure
ungaqhubeka mfethu. baphinde bangi-admit esibhedlela mabe ngi-admitha bangenza ilokhuzana i-operation ethe ayibe enkulu kunaleyo yokuqala. Yes. Balokhuza futhi bangisika ekungisikeni kwami basikhipha isihlathi kwasale ilokhuzana imhlathi ngaphandle. Okay. Kwathi mangabe ukuthi bathi-ke angilinde kube ngathi isilonda siyaphola ngiselokhuzana nje bangivala ngamabhandishi. Kwaba ngathi siyaphola just like sesipinki sesingekho ilokhuzana sesingalokhuza sesingavuza igazi base bakwakhani-ke baqala futhi bangilokhuza phinda futhi bathatha kwelinye ithanga isky ilokhuzana inyama baphinde bavala futhi bathi mabethatha la bathatha nala ilokhuzeni esibeleni ipack ipack angisenayo bavala khona ilokhuzeni bangenza operation bangithunga. Yes. Kwabe kuyalokhuza futhi ngalokhuza ngalindela ukuthi-ke ngiphole nami ngilo ngiyayibuza ukuthi lento lena wayi iloyibuya ngoba phela kubuhlungu njengoba belokhuza bengilokhuza bengenza operation angazi ukuthi-ke bazaphinde futhi bathathephi ngoba manje kuyaphela nale ndawo la bathatha khona bathatha la. So ukuhamba kwesikhathi kuthe futhi mangabe iphola futhi sengithi ngiyofuna umsebenzi nami njengezinye izingane ngoba nginomndeni obelonga kimi noma wengane umakoti nje wami. Yes. Ngithe mangabe sengithi sengiyofuna umsebenzi yaphinda futhi yabuya futhi ngicabanga ukuthi ngabe 20 oyilokhuzana operation yesibili ngiyenze 2022 mangicabanga. Okay. Njengoba seyibuyile kwesithathu balaleli ibuyo kwesithathu manje nami angisazi balaleli ngididekile nje ukuthi ke funa ngenze kanjani. Impilo yami nje imile impilo yami nomndeni emakhaya obelonga kimi olokhuzana. Kodwa mangabe udinga izinto udinge kimi kodwa futhi manje angikwazi uyofuna umsebenzi ngalezi zathu selokhuzana niyazi ke nani ukuthi ke impilo iza kuqala. Yebo kunjalo. Impilo iza kuqala so ngilo nje ngiqiqe ibhedlela nje angazi kwenzakalani ngempilo yami ngoba nayo ilokhuzana abantu besizulu bathi nabo ilokhuzane bangitshela ukuthi ke umeqo engaweqa abanye bathi ke yidliso ngidlisiwe. So nani niyazi ukuthi ke umuthi okulapha mncane kunomuthi okubulala. Yes. So ngilo ngiyazama nakhona ezintweni zesizulu angilithola usizo impilo yami nje imile nje kanjalo nje balalela angazi ukuthi kwenzakalani mengabe kukhona mhlambe ongakhona ukuthi ke angisize ngiyacela. Before sifike osizweni ukwenzela ukuthi sithole ukuthi umuntu usiza kuphi kwenzakalani esibhedlela batheme benza ama check-ups okokuqala ufikile bafike bathola ukuthi yini ikuphi okuthiwa mabethi bayahlinza basuke bethi bahlinzani babonani. Esibhedlela abantu mabangabe bengihlinza abantu mabenza nje ama check-up bathola ukuthi ke i-cancer manje okubuhlungu bangitshela ukuthi ke ilokhuzane umuthi okulapha lento le awukho baye benze nje operation phela nje bese iyaphola mengabe ekupholeni kwayo usu right ke soqhubeka nempilo. Manje mina okungididayo lo kwami kuloko yabuya nabo sebayadoubt manje cause sebangilalise amaviki amabili bafike bangibize njengoba sibuye kwesithathu. Njengoba sibuye kwesithathu. Okay, sure. Bangibize bangi-admit kube sekutheni nje bawenze bazocheck igule ekseni nangabe kuphela iviki bangitshela ukuthi ke ake ngibuyele ekhaya basawukwenza ilokhuzane basawubamba i-meeting bebodokotela bazoyenza kanjani manje lento sebakwenze amaviki amabili lokho. Balo nje banginikeza ilokhuzane idate bathi ke angibuye ngedate ukuthi ilokhuzane bathi mabelokhuza mabethola bathi ke i-cancer igama layo i-dermatofibrosarcoma ngicabanga ukuthi ke mangabe una into yokuguqula uzokhona ukuthi uyoguglishe i-dermatofibrosarcoma noma ungathi nje DFSP izobe seyivela yona. Mana ke ngifuna ukuyisesha ngana kwethu ngiyiseshe kwenzela ukuthi ngizoba mhlambe nomubukele ekhaya ngathi dibane dermatofibrosarcoma DFSP abanga ukuthi lizovela onansi yavela
yabona leli gama lelo usazwalazi dermatofibrous sarcoma lona ligama elide lona kodwa protuberance. sengize ngiyalazi ngoba lento Igwen is a rare slow growing skin cancer that originates in the dermic layer of skin and is known for its higher recurrence rate, though it's rarely metastasizes. Yabona ke singise sijulile lesi kodwa ke ngizama ukuthi ngisilule. Here is a more detailed explanation. What is DFSP? A rare skin cancer. DFSP is a type of soft tissue sarcoma that develops in dermis and can extend into deeper tissue like fat, fascia, and muscle. Slow growth. DFSP is characterized by its low growth rate, which can lead to delayed diagnosis. Nanso ke la ifike ibe khona. Shuthi ithi ikhula kancane, right? Kodwa ilidela ekutheni ukulapheka kwayo kuyadelay, right? Local aggressive. While DFSP rarely spreads to other parts of the body, it is known for its higher recurrence rate, meaning it often returns after treatment, which means nongabe sebeyilaphile ijwayelekile ukuthi iphinde futhi iphinde ibuye. Okay, appearance. DFSP typically appears as a firm red, brown, or skin-colored plaque or nodule that may enlarge over time, often on the torso, arms, or legs. Bathi ke ivama ukuthi ibe sengalweni, angazi ukuthi ine torso, mhlawumbe khona la angazi, but ivama ukuthi imile kwi-torso, engalweni nasemlenzeni. Commonly affects DFSP mostly commonly affects young to middle age adult, but it can occur at any age. Ingakho ke kubamba because ikuthole vele estagini la ibamba khona abantu abalingana nawe ngokomnyaka nabantu mhlawumbe bangaphezuludlwana kwakho when it comes to ama middle age adult, but ke iyakwazi ukumila nongabe umuntu oneminyaka emingaki. Okay, ama symptoms and diagnosis. Early signs shuthi ama signs ongathi uyabona. The initial sign of DFSP is often a small firm painless bump or area of thick skin that may resemble as a pimple or a scar. Shuthi nakwena yaqala as a pimple. Yes. Isizathu sokuthi ngilokhu ngifunda yonke lento because ngifuna ukuthi kucace ukuthi in as much as mhlambe singayizama iroute yesintu. Kodwa kwazi ukuthi mhlambe amathuba amaningi ukuthi this is cancer. So ngifuna ukuthi nawe ube nayo ukuthi okay, even ngapha kuthiwa ukhona umuntu wesinto oqhamukayo but sazi ukuthi isilungu esifunakala kakhulu lapha. Okay, silapha kanjani ke? I-diagnosis yakhona is typically involves a biopsy to amagama physics to examine the tissue under a microscope, as DFSP can resemble other skin condition. Yabona ke i-diagnosis liyangididala gama le but ibulala ukususa i-tissue okuyiyona yona affectekile, which means kumele besike leyo ndawo le esuke affectekile. I-delayed diagnosis due to its slow growth and resemblance to other skin condition. DFSP is often diagnosed after months or years of observation. Shuthi kahle yaziwa vele ukuthi iyadelay wena mfoka mazibuko, right? So banokuthi bethi basusa le ndawo yonakele ngenxa zokuthi into ekhula kancane, bathi bebesusa leyo ndawo ufica ukuthi already isispreadile sikwenye indawo. Yes. Okay, i-treatment kumele wenze surgery. The primary treatment for DFSP is surgical removal of the tumor and surrounding tissues, which means I think sebekwenzile lokhu ezidlathini ukuthi beyisike. White extinction okukhulu ke okumele bekwenze, white extension, which involves removing a larger area of tissue around the tumor, is often to reduce the skin of recurrence, which means kumele besuse yonke leyo ndawo leyo ebekumile yona le tumor, which means ngenxa zokuthi mhlambe possibly isuke sispreadile kwezinye indawo. Sengiyaqeda MOS, micrographic surgery, a technique that allows for precise removal of the tumor while preserving healthy tissue, is frequently employed.
Okay, i-recurrence monitoring, which means senza kanjani ukuthi lokhu i-monitor. Due to the high recurrence rate, patients with DSSP requires ongoing monitoring after treatment, which means even if njengamanje uyayenza okwesithathu akumele uyenze mase uyahlala. Kufanele ukuthi mase uyenzile ulokhu uphindela njalo. Ngiyowenza i-check up. Uyokwenza ama-check up. So ngesikhathi usuyenza okwesibili uwenzile nama-check up. Bengilongo wenza ama-check up mfowethu. Bengilongo wenza ama-check up. Ngithe lento le ilokhuze ngisayizwa mina ngaphakathi phela. Ngabatshela udokotela ukuthi ke ilokhuzile manje ngathi isiyabuya ama-symptoms akhona ngiyayizwa ngaphakathi iseyiqala uvela incane. Njengoba ngisho ukuthi ke ama-public hospital ayadelay. Okokuqala bayilokhuza ngaya nakhona kuseyipimpulo elincane. Kodwa bayisika seyinkulu like njengokuthi ke bayalokhuza nabo ngesimo sokuthi ke baningi abantu efanele babasize nami ngiya-understand kodwa ke okungidida ukuthi ke ilo iyalokhuza iyakhulu nabo ngiyabatshela ukuthi ke sengibuye kwesithathu manje nabo sebadidekile njengoba ngisho ukuthi abasazi nabo abasazi khona udokotela wangibuza ukuthi ngisafuna nokwenza operation ngamtshela ngathi ngambuza ukuthi unayo ni other option ngaphandle ukube isusi wangitshela ukuthi ayikho other option ngambuza ukuthi ke ngempilo yami nami ayikho into engingayenza kufuna ngiyisikile. Yeah. So ngiyabona ukuthi idonsekile yazafika la entanyeni. So angithi la bila idlathini mayiqala. Ngiyayibona le bikhona la idlathini, right? So from la idlathini kufikwa kanjani la njoba isiphatho of intamo ke. La elokhuzeni la entanyeni bayenza kabi lokhuzane imali mabengithunga bangithunga bathatha inyama ikahle bathi mabengisika bangisika so bama bengisika mangabe sebalokhu sebathunga bathatha leyo nyama ela elokhuzeni bazoyigaqa la elokhuzeni bathatha le nyama ela bayidonsa bayishonisa phezulu bayisa phezulu bangilokhu bangenza kabi bakwenza kabi bangithunga kabi no because bengitshela ukuthi mhlambe ibisi affectile nala entanyeni hayi beyingakafiki la njengoba ngisho nje kuseyiqala over nje elincane lisemama la kuphela nje so la entanyeni onalutho entanyeni anginalutho ukuthi ke kunomsipha ke nje olayo lokhuzeni ngoba bathatha le nyama bayilokhuza manje lo msipha lo uyalokhuza nawo anginayo lokhuza nginama cramp nje kuphela unama cramp ngoba intama isavamile ukumuva ngendlela ayisamuva ngendlela ivamumuva ngakhona okay so now sengifuna ukuthi uconfirmele umbukele ekhaya nokuthi njengoba lokhu usho ukuthi la umuntu oyibuka kwecamera uyibuka ngazuthi because nami ngiyibuka ngibona ngazuthi hayi shuthi bekuyinto ebigcwele from la ngasendlebeni kuze kofika la izansi entanyeni which is into la into la ngesimo sokuthi ke njengoba usho ukuthi ke kuyayifune bayilokhuze bayisike indawo enkudlwana mangabe ukuthi ila njengoba besho ukuthi njengoba ngisho la kusho bona mhlawumbe bazoqala la ukusika yabo bayilokhuze kusho benza lokho ukuthi bayisike indawo enkulu mhlambe benzele namasidi akhona ukuthi ke yilo impande zakhona zibe sesuka nazo okay ibhlungu yini sesikhuluma nje ke nge-physical pain siyaza ku-emotional so umi khona lento ubhlungu bakhona bukhona noma yinto ukuthi uyayizwa nje yakhula iqhakuva but ngokomdalo wayo iba nje irabha ayibhlungu so yamila kabi ke njengoba seyimile okwesithathu imila eduze nezinyo elinokungiphatha so yafika yacindezela lelo zinyo njengoba ngikhuluma nje selinamathele emankankeni so lelo zinyo lelo sengiphila naleyo pain yalelo zinyo ke lelo leli zinyo likwazi ukuphuma alikwazi ukuphuma ngoba angikwazi ukukhamisa kahle ngayo le operation yes operation bayenze kabi so abangitshela bona bathi ke futhi basazi mangabenza operation bazophinde benze enkulu kunale ngakuthi ke lento le funa bayisike mangabe ila funa bayisikele mama la yabo manje kusho nje engisabayo nengunqena ukuthi futhi ngizagcina ngumuntu ongabukeki njengabanye abantu njengoba ngisho mhlambe angazi mhlambe kuzokwenzeka basike nekhala basike nomlomo futhi ngizagcina nje ngumuntu nje ongabukeki kahle njengoba ngisho ukuthi bengingakayijwayeli kwanami ukuthi ke sengisimo esikanje bengisenomuntu nje ofaka imask nawe futhi seyaphinde yabuye kwesithathu before even now uzijwayela ukuthi okay yimi lo mina sengisho phela ukuba uthi yimi lo yaphinde yamila
yaphinde yamila futhi futhi mayimila sekumele phinde futhi besike sekumele futhi baphinde basike futhi emfoka mazikuko into engingayiqinisekisa mfowethu ukuthi ayikho into eyenzeka kumuntu kungafanele le indlela engingethemba ukuthi uzoyinqoba lokho ngiyaqinisekisa futhi ubuhle bomuntu abukho enyameni bungaphakathi enhlizweni so into ekumele siyilungise kakhulu umoya nenhliziyo yakho ukuthi wena uzibona kanjani yebo yes so uma usupholile ngaphakathi kuzoba lula ukuthi nomunye umuntu akwamukele mhlambe uqala kokuphola kwakho ukuthi ukwamukele ukuthi nansi impilo obhekene nayo and lempi ekugcineni kumele uyihlule icancer ke ishaya kakhulu mentally before ishaya umuntu emzimbeni because ikwenza ukuthi ulahlekelwe yithemba lokuthi lento izophela mina ithemba nginalo lento ngisayibona nje ngeqhakuva asike singafocus ebuhleni esibona ngamehlo asike sithi even if kumele besuse ingxenye enkulu kodwa as long impilo izobisekhona ekuphileni kwakho uzokwazi ukuthi uachieve amanye amaphupho akho futhi uyokwazi ukuthi ube nemali ubuso buyalungiseka akukhona ama-plastic surgery zikhona izinto ezenziwayo njengendoda ngiyazi ukuthi uyosebenza kanzima ekutheni ezinye zezinto ezakulahlekela zibuyela kodwa asike silwele impilo ke njengamanje ngokwenkolelo yakho usakholelwa ukuthi sesifuna manje ngenkolelo ngethemba usesenalo inethemba lokuthi uma beyisusa lento beyisusa kwi-public noma beyisusa lade vele beyisusa khona bazokwazi ukuyisusa noma usunelinye ithemba noma usunenye inkolelo ukuthi hey mhlawumbe bahlulekile do you believe ukuthi benze umsebenzi ofanele bazamile ukuthi badila nesifo esijulile or uthi hey mhlawumbe ukuba bengiyenze kwenye indawo mhlawumbe ngabe sikhuluma esinye story namhlanje Obhuti yazi lo mbuzo angeke ngibajaje ukuthi ke mhlambe bayenze ngendlela errong ngesimo sokuthi ke nje nami nje into esemzimbeni kodwa angiyazi ukuthi iqhamukapi so angeke ngibajaje mhlambe ngingasho ukuthi ke bazamile abazange futhi bahluleka ngoba manje iprocess yabo basangibiza kona esibhedlela nje nge10 nje bathini idate yami nge10 bathi angize elokhuzeni esibhedlela bazongi-admit futhi so ebengilokhuza mhlambe mengabe kungakhona omunye onalo ulwazi lokuthi mhlambe angangisiza kanjani ngiyacela ukuthi ke naye angenelele ekutheni angisize kule nkinga engibhekene nayo ngisenesifiso ngisenamaphupho ngisewumfana omncane so ngisenesifiso nami sokuthi ke ngisengaqhubeka impilo yami nomndeni wami ngikwazi ukuthi ke ngakhithi ngiqhubekele phambili njengomfana njengazo zonke ingane madoda so inkulumo yakho ithi ipublic ikwenzile okusemandleni angeke ngisho bahlulekile ngoba basangibiza futhi ikakhulukazi ngiyaxolisa futhi ukuphula ngiyaxolisa babukela ukuphula ikakhulukazi kumele understand ukuthi let's deal with cancer and i-cancer eSouth Africa kuma-public hospital ama-rare cases where you even find yourself ukwazi ukwenza operation ngenxa zokuthi baningi abantu ababhekene ney'nkinga ezama-cancer so ukuthi beze bekwazi ukwenza operation yokuqala beyenze sibili bephinde futhi bezama ukuthi besizane nawe kumanje shuthi khona imizamo abanayo nokuzama bakwenzayo ithemba lakho ke elikhulu unalo nithemba lokuthi mhlambe mangase kuthiwa uthola usizo private mhlambe kunganomehluko ngifuna ukuzwa lapho ukuthi angisho ukuthi gxeka upublic ngoba siphila ngaphansi kwesimo sokuthi upublic iyona ndawo nami mangase kuthiwa ngibhekana nenkinga kungangiphoqa ukuthi ngiye public ngenxa zokuthi upublic iyona kuphela indawo thina abantu esiyithembele kuyona nongabe kuthiwa ubuyisa igwili ubunezimali ngicabanga ukuthi lama operation owenzile ngabe ne-medical aid si-exhaustile ngabe nalezo mali seyiphelile so i-point lami ukuthi upublic is our only hope right but kukhona futhi lento ukuthi mangase kuthiwa uqhamuka umuntu oprivate noma kuqhamuka isikhungo esiprivate
umbuzo wami ulapho ukuthi mawubheka isikhungo esiprivate sengikhuluma manje ngomuzwa wakho enhliziyo isikhungo sakho isikhungo esiprivate mawubheka ngokwazi umzimba obhekana nabo ngokubona izinto ezenzakalayo nokunderstand umzimba wakho do you think isikhungo esiprivate can do umsebenzi ongcono ekutheni lento igcina iphela hayi nginethemba lokuthi mhlambe bangangisiza ngendlela engcono ngoba izobe kuyinto eprivate bazobe badila ngami laphane kungekho ukuthi ke mhlambe badila ngabantu abaningi ize bazoba khona ezinye igulu kodwa bazobe badila ngami ngendlela eright ngicabanga ukuthi usizo wona ngingafike ngilithole bayenze ngendlela mhlambe ezothi mayibe ngcono kunale engiyo njengamanje ngoba mhlambe bama specialist adila mhlambe even nangale ndlela leyo ukuthi ile yabona ngithi mangifunda ama specification nginenkolelo ukuthi khona indawo ezidila nje nezinye kanje ngenzeka vele ukuthi ke mhlambe ikhona indawo mhlambe edila ngayo lenkinga enginayo ngikunqamule lapha ekuqaleni kusathi ufisa abantu bekusize ngase mina ngigijimela phambili ngagijimela phambili kubaluleke ngani ukuthi uthole usizo and usizo oludingayo specifically usizo lukanjani throughout mhlawumbe ungasithatha usibeke kubaluleke ngani uthola usizo and balaleli njengoba ngisho ukuthi ke lento le ngayithola ukuthi ke i-cancer njengoba i-cancer ngathi mangabe ngingena ku Google ngayithola ukuthi ngababona nabantu ethombeni abantu abanayo so yize angavela umuntu mhlambe ozodila ngezinto zezizulu kodwa ngicabanga ukuthi ke njengoba kuyi-cancer yona mhlambe ama-public amalokhuzana ama-private hospital okanye mhlambe odokotela aba-private mhlambe abangakhona ukuthi ke bangisize kulento lena enginayo njengamanje lenkinga engibhekene nayo ngicabanga ukuthi ke odokotela kahle abangakhona ukuthi bangisize kodwa mhlambe naye lo wesintu mhlambe mangabe akhona ongavela mhlambe ekutheni angisize naye futhi angangenelela ekutheni ke angisize ngiyacela uthe unomndeni hayi ngisenhlanhleni yokuthi yebo yona lento senginayo kodwa senginguyisile futhi ngasekhaya umakoti ukhona nengane yodwa unengane nomakoti uyangisupporta nje kakhulu umakoti akakhomba ukuthi ke mhlambe unenkinga nalento lena uyangisupporta nje ekutheni ulo anginike njalo ithemba lokuthi ngelinye ilanga kuzolunga ngisenhlanhleni njalo ukuthi hayi umakoti wami ukhona umi nami enkingeni engibhekene nayo akangilokhuza akangilahleli izandla ngizama ukucabanga okunye ongama options uke walwenza nocwaningo lokuthi uma uya private i-treatment yakhona ingabiza kanjani njengomuntu nje ongekho financial njengoba ngingasebenzi yakona ngiyazi ukuthi ke kuzoba expensive kodwa angaze ngiyenze i-research ukuthi kungaba imalini ngesimo sokuthi vele angithathi akukho la ngithatha khona angithatha entweni akukho la ngithatha khona so kaze libe bikho ithemba lokuthi mhlambe khona la ngingathola khona ngithola khona usizo noma mhlambe uzubheke nama prices because uyazi ukuthi nongabe kuqhamuka ithini price yakhona ungabe uyithatha leyo mali njengoba ngisho njengoba ngeke ngasho ukuthi ngumuntu nje osebenzela ngamakhanda ngidila ngelokhuzane ngikhatha abantu nalo nayi number la ekhaya ngayithatha komunye wama customer ami wathi ake uyozama mfowethu la ake ufonele la kule number uzame khona sihlezi mhlambe abantu bangakhona bakusiza ngabe sengiyithatha ke le number ngase ngifonela khona la ekhaya okay mhlambe mina bengingathi uzoshiya number yakho sizame ukuraise ama funds kodwa uzozimonitor la wena lawo ma funds lawo okay mhlambe kumuntu ukuthi ufisa ukuthi axhumane nami ukuthi ucontribute kimi engenza ngaleyo ndlela but ngoba wena umuntu odinga usizo futhi wena umuntu owazi ukuthi iziphi ingqinamba obhekene nazo ingqinamba enkulu kakhulu ukuthi ungitshela ukuthi awusadli because
amazinyo avuleka uwafa avuleka kancane ayikona ngiyastrugglisha mangidla ngiba sekutheni nje njoba ngumuntu ngiyaphila kuzofanele ukuthi kube khona okusesiswini ngizame ke ngaleyo ndlela ukuthi ke ngithole ukuthi ke ngidle lo engizokudla ngaleso sikhathi kodwa nje hayi ngiyastrugglisha kona mangidla umlomo awuvuleki kahle so hey uNkulunkulu mfoka mazibuko uhlale khona usindise izintweni eziningi ngangayikhuluma lento ngathi mina empilweni bonga lokho abelwe khona ngoba abanye abantu babhekene nezinto enzima siye sisho ukuthi siyambonga uNkulunkulu nasebunzimeni engicabanga ukuthi nawe kumele umbonge kunzima kunjalo ngoba bona ngeke akunike umthwalo ngaphezulu kwamandla akho kunjalo ngane yakwethu angeke akuphe umthwalo ngaphezulu kwamandla akho lenkinga obhekene nayo kwamini yangethusa ebengisathi ngisazobuza kuwena ukuthi what is the worst case scenario uvalo lwakho olukhulu lukuphi mangase kuthiwa uthule ujulile ucabanga ukuthi njoba sekunjena ucabanga ukuthi uma kuthiwa kuyonakala ukudlula la kungafika kuphi uvalo lwami lusekutheni mangabe kuthiwa mhlambe kuyonakala ukudlula la kahle mina ngokwami angisayiphileli sengiphilela umkami nomntanami le ngimshoyo njengomndeni wami sekutheni nje mangilithola lolo sizo ngiba na ukuthi ke at least sengizokwazi ukuthi ke ngiphile ngiqhubeke nempilo ngikwazi ukuthi ngiphilele labantu engabaletha lapha ekhaya nalo umuntu engimlethe emhlabeni angisayiphileli mina ngokwami mina njengami angisena ndaba kodwa ke sekutheni naba phela labantu engibalethe kulomuzi wakithi esekuyiwona ke sengibaphilela nawo futhi bayasho ukuthi ke impilo izabanzima kakhulu mangabe kungathiwa mhlambe kuyenzeka ngilahlekelwe umphefumulo okanye ngicina ngokungalithola usizo nawo bayasho ukuthi hayi impilo isiza abanzima kakhulu ngingabo ngithi ke bengicela nje ukuthi ke ngisizakale mengabe likhona usizo lungavela mentally ikwenzani lento emqondweni ngicabange nje kakhulu ngiba nemicabango nje eminingi ene futhi imicabango eminingi isingiholela nje elokhuzeni isingiholela ekutheni ngibe ngedwa ngilongicabanga nje ngingazi nami ukuthi ke funa ngithathe ngihlanganise nani kodwa ke nje okukhulu kaye angikacabangi ukuthi ke mhlambe ngingathathela mina umphefumulo wami lokho kayi siyabonga lokho hayi angikacabangi lokho futhi angicabanga ukuthi kuyoye kungifikele siyabonga basesekhona abantu abaseduze kwakho uphila nabo ngaphandle komkakho nengane yakho usakwazi ukuphila nabantu ezinye insizwa usahlala nezinye insizwa impilo ishintshe kangakanani noma lesimo sishintshe kanjani isimo sempilo nokukwazi ukuthi ube phakathi kwabantu impilo yona ingishintshele kakhulu ngoba nje wangisho ukuthi ke nami ngithi ngingakajwayeli ukuthi sengije kuphinde futhi kuvele esinye isimo ngithi ngingakajwayeli so nje sengumuntu ohlezi afakela isifonyo angisathandi nokuthi ngiye nje kubantu abaningi mangabe ngisekhaya ngihlalela nje ekhaya mangabe kukhona ubhuti ngihlalela nobhuti mangabe ngekho ngihlalela na umndeni wami kube nje sekutheni nje mangabe ngila eGoli ngiya entweni mangabe ukuthi iyangiphoqa ukuthi ke ngiye khona bese ngibuya ngihlalele lokhuzeni ehostel la ngihlala khona elokhuzeni ke mangise hostel iyangiphoqa vele ukuthi ngingasifaki isifonyo bayangazi abantu abaningi Khoze ngizothanda ukuthi ushiye inamba yakho mfowethu enambeni yakho if possible uyiphinde uyishiye futhi ne-account number lesi sicelo sami bafowethu angiyena umuntu ocela njalo ukucela kuthwesa umthwalo abanye abantu emahlombe so ngeke ngingathanda ukuthi ngibe umthwalo wabantu ngoba kwamina ngihleli kwisihlalo ngoba ngithi ngingizama ukuthi ngithwalise abanye abantu abaningi ngemthwalo yabo kodwa ngiyayilahla kunina babukeli bethu emakhaya
ngizilahla nje angazi ukuthi kusasa kuzobe kwenzakalani ngizophinde ngizilahle ngithi ngicelani okunye kodwa lokhu kungezinye zezinto ezibaluleke kakhulu engiyibona zingashintshi impilo yomuntu njobe esho mfowethu ukuthi akasaphileli yena uphilele ingane zakhe nomndeni akasasebenzi uhleli phansi ubhizi ulona lesimo sempilo okungiphatha kabi kakhulu ukuthi ithemba lokuthi umndeni wakhe usengakwazi ukuthi umgcine phila noma umbone phila umfowethu lokho ku-obvious but ethembeni labo badlana sonke lesikhathi ubani obondlayo ngoba njengamanje ubafaka sebenzi mangase kuthiwa khona uthi ufuna umsebenzi uzofuna umsebenzi kuthi ubani ozomofara umsebenzi njengamanje kulesimo sempilo nje so asingahluleke endaweni eziningi asike sithi ke mangase kuthiwa uyahluleka ukuthola usizo lokuthi eprivate ngoba ngifuna ukunithwesa umthwalo ozoba nzima kuthina sonke asike sithi makuthiwa uyahluleka ukuthi noma kuthiwa siyahluleka umthola usizo lokuthi aye endaweni eprivate asizo umuntu oprivate akaqhamuka akekho udokotela oqhamuka ethena ngayinceda ingane kaMazibuko kube ukuthi umndeni ekhaya uyakwazi ukudla kube ukuthi lezo hlanu no 2 rand engabe kuthiwa siyanikela noma siya donate kumfuka Mazibuko kube ukuthi akwazi ukuthi ngaphezulu kwesimo sakhe ibhodwe liqhubeke liyezike ekhaya kunomntwana omncane kunomakoti ekhaya kodwa futhi uma amandla evuma bengingathanda ukuthi simtholele usizo all private so ekunikeleni kwethu kuzodependa ukuthi ukunikela kwethu kuhamba kuphelela kuphi uzolokho ngiupdate nami ngizolokho ngini-update ukuthi njengamanje isimo sikuphi kuhamba kanjani mhlambe uma singathiwa siyakhula sesiyafika enanini lemali engathiwa limsiza ngeoperation kungabe siwelile uma kungaqhamuka umuntu athi mina ngiprivate lento ngicathi ngingakwazi ukuyisota uma ngaqhamuka umuntu ethi umuntu wakithi wakwaphathwa ilento samlapha kanje khona umuntu olapha endaweni ethile ngabe siwelile so it's not only about imali but also about information konolwazi kuma comments ukuthi owayinento nje samlapha kanje wasizakala kanje saya la ngane zakwethu ngiyaphaphatha ngiyacela ngithema ngibona ithombe engithumela ithombe ngathi mina mfowethu usuyihambile indlela yakho ubukeka usufuna ukuthi ubulahlekelwe yithemba mina ngisesenalo ithemba ngicela uze sixoxe sizocela kubabukeli sibone ukuthi bona bengenza njani imini ombizile abantu abaningi bavama ukuthi ethi ngicela ukuze kodwa mina ungibonisile wathi inkinga yami le ngathi mfowethu woza sibone ukuthi ababukeli bona bengathini ngokushutha le podcast azizama itrend azizama ukubukwa and asifuna ukuthi sithi ayi nibonileni nimbonileni usibanibani kuukuthi nokuthi and then mase kukhula ama views nongabe bafowethu sibukelwa abantu abo5 kulabantu abo5 siyacela ukuba bekuya ngami besotha akafaka imask sishuthe efaka imask but ngokuba besazi ukuthi mhlambe uma nibona ububanzi nokujula kwenxeba nizoba nawo nani lo muzwa lo ukuthi ayi asisizeni bafowethu nami ngizozama ukucontribute uMazibuko uzolokho ecommunicate nami ukuthi njengamanje imali esesithola imali esithola sisegoli sonke ke sisegoli nami ngikhona egoli uhlala nje la eduzane edrobheni egoli nami ngihlala khona la eduzane so umuntu engizokwazi ukuthi lo ngimchecka sichecke progress even noma sehambilwa esibhedlela sozama ukuthi lokusini update ukuthi esibhedlela kwenzakalani sihamba kanjani izinto even if kuthiwa siyamvakashela esibhedlela kungasithokozisa ukuthi simvakashele siphethe lokho okudliwayo simuphe lo support ngaphezulu kwezinto zonke lolu usizo lwami noma ukukhala kwami ngifisayo kunene ukuthi even if thina siba isupport ye journey yakhe even if ijourney yakhe ithi izogcina imlidela lapho naye kangazi khona ukuthi mhlambe uzogcina lahlekelwe umphefumulo but kungakuhle ukuthi ekugcineni azi ukuthi wake wathandwa kwaba khona abantu abamkhathalela ekuphileni kwakhe bamlandelela kwaze kwaba sekugcineni isifiso sethu esikhulu ukuthi asinde alulame aphile abe umuntu so ekuphileni kwakhe asibe khona kuyo yonke lo journey leyo so we might fail ukuthi simhambise private
you might fail ukuthi simtholele usizo private, but that support, that phone call engabe iqhamuka kuwena mbukele ekhaya, umfonela uthi mfowethu ngino 100 rand nanku 100 rand, ungawuthumeli nje kuphela u100 rand mase uyathula, nanku 100 rand kana kwethu, phola khehla, nanku 200 rand phola khehla, nixoxe, nibe nendlela, nihlangane, nisizane, nithathane, niye endaweni ethile ukuthi akwazi ukuthi aphile isikhathi sakhe sokuphila, kube ukuthi isikhathi sakhe sokugula kuze kube ukuthi uyaphila, kube ukuthi ube nesupport throughout. So nami ngizozama ukuthi ngibe khona throughout. So ngiyathanda ukuthi nathi singababukele emakhaya singenelele, kuyangihlula ke ukuthi ngilandelele into ekakhulukazi ethinta imali, because into ethinta imali inokuba sensitive kakhulu, yabo. So ngingathanda ukuthi umfowethu ngoba ukhulile, uyindoda responsible, engingathiwa nongabe kuthiwa isafiki lento ya private, but umndeni wakho ukwazi ukusizakala wondlakale nasekhaya. So ngingathanda ngane yakwethu ukuthi mhlambe ubeka wakho ukugcina, mase uphinda futhi ushiya inamba yakho, uma ukuthi uyazi account number yakho ngekhanda, uphinde uyibize. So zama futhi nokuthi sibhale inamba throughout this conversation. Hayi, ngizothanda ukubonga nje ngesikhathi sakho mfowethu, nami balalele imali emakhaya. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ke nikwazi ukuthi ke nilalele le show yanamhlanje. Akusiki ukuthi ke mhlambe sithanda ukubuka okanye sifuna mhlambe ama viewers, cha, mina njengami nje owangizile umfokansele, cha, ngizoyifunela, ngizoyicelela usizo kumina njengoba elokhuza umuntu osizanayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ke nilokhuze nikwazi ukuthi ke nisibukele emakhaya. Yes. Inamba yami ithi 076 370 1202. I-account number ke angiyazi ngekhanda, mhlawumbe ufokansele ngingakwazi ukuthi ke ngikusendele khona ilokhuzeni la sixhumana khona. Usebenzisa i-account, usebenzisa i-bank? Ngisebenzisa i-ABSA. Usebenzisa i-ABSA, okay. Okay. Uliphethe usingayithola kuphi la? Angiphethe nje lutho, ikahle kahle nje nami sengahlukana nje nekhadi ngako lokuthi ke ilokhuzane indaba ye-finance kumini yabheda, kodwa ke lona liyasebenza. Okay, shothi into ozokwazi ukuthi ungithumelele noma ufike endlini. Ngizokwazi ukuthi ngithumelele uma ngifike endlini. Okay, ngathanda kakhulu ukuthi ungithumelele ukwenzela ukuthi sokwazi ukubhala phansi, but abantu abakuyenzeka mhlawumbe ukuthi bengakwazi ukuthi beyithola account ngesikhathi ngoba inamba sobe seyibhalile, bazokwazi ukufonela abantu kuyenzeka bengayibuka ivideo kuze kube ngase kugcineni. So ngizozama ukuthi information ngibhale eqaleni. Okay, ngiyabonga kakhulu. Mfowethu akukhona ukuthi siyabonga, sibonga nje ukuthi sisaphila, sibonga impilo. Elami lokugcina ukuthi ekuphileni kwethu kuyenzeka sithathe izinto ezisiphathe izolo. Yeah. Asike sithi izolo bekuyizi 5. Mase uthatha ama result ange5 eyokuphilisa nange6. Usuku nosuku lunomlando wakhona, kumele uqophe umlando wakhona. Kunjalo. So ukugula kwakho awungakuthathi ukwenze kuphile nakusasa. Akube ukuthi kukhona kunempilo yakho kodwa nawe noyakho impilo. So ziseparate ekuguleni kwakho nongabe kusenyameni ukuphethe, but uzungakhohlwa ukujabulela impilo, ithuba lisekhona lokuphila. Uphinde futhi ube nethemba lokuthi njengoba uphila kungenzeka ukuthi kusasa kunezinto ezinhle ezizofika. So ungaphuthelwe izinto ezinhle isengakufikele ekuphileni kwakho ngokuba unokugula ophila nakho. Phuma enjoy impilo, uhlangane nabantu, ujabulele isikhathi usenomndeni wakho. Ungafica ukuthi njengoba sikhuluma nje kunabafowethu lapha abashuthayo, nababukeli emakhaya, umuntu ethi ngoba isimo sakho sinje mhlambe wena angeke uyiqede inyanga, angeke uqede unyaka, ugcina uqeda 10 years. Kodwa ufika ukuthi konke lo 10 years awu enjoyanga. So uenjoy ke lo 10 years, ufika ukuthi njengoba mina ngiphila nginganalutho ngijethi ngiyaphila, ukuthi mangivuka kusasa kuzwa ukuthi hayi ukwazi ubengekho. Umuntu ayibuza ukuthi awu madoda njoba ubephile ngenalutho kwenzeke kanjani, kanti uNkulunkulu unendlela yakhe akenza ngakhona izinto. So akungakuthatha ngazuthi lokho sekuphela kwempilo, awukuqhubeke uphile ujabulela impilo usuku nosuku malifikile wavuka ekseni ukubonga ukuthi hayi Nkosi ngisaphila, mhlambe kusekhona okungenzeka okusha. Uzobona futhi nobuhle bomhlaba. uNkulunkulu zikhona izinto ekubekele zona isazokwenzeka nangakusasa naphambi kwakusasa, zonke lezi zinto nalama moments engakuphuthi nakancane empilweni yakho. So wenza sure ukuthi noma ngabe kuthiwa ngiphila ngokugula, but ama moments amahle nezikhathi ezinhle empilweni yami ngisakwazi ukuyibona ngiphile futhi ngijabulele. Ngicela ukubonga mfowethu, amagama akho ayangikhulisa. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu. Babukele emakhaya, siyabonga kakhulu, nisale kahle.